हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। एबे आमे बुलिबा को बाहरचु। मु पूर्व वीडियो रे कहितले आमे पटकट सब बुली जिवु। तबे आमे बाहरलु कपिलास भाई भाउज मु मो हस्बैंड मो झियो आमे सब कहीं आमे बाहरी पड़लु बुली जिबाकू। आपण माने ई वीडियो को निश्चित भाव एंजॉय करंतु। आ जदि आपण मो वीडियो रे नुआ अछंती तेबे मो चैनल को सब्सक्राइब करनियंतु, पाखरे आस्था बेल आइकन को दबाई दियंतु। एबे ई वीडियो देखंतु आ बहुत सारा एंजॉय करंतु। से खोजुले तोते सांग पूरा फाइनाली आम 30 मिनिट पर आसी कपिलास पहुँची गलु। तो आपण ये वीडियो देखंतु आ एंजॉय करंतु। मुझे आपन गोटे कथा निश्चिंत कहबी, आपन जदि केबे कपिलास आछंती तेबे आपन मोबाइल किंबा कैमेरा को निहाती केयरफुली रखिबे। एठी माकड़ तो प्रबल मात्रा रे अछंती, तो आमे भी बहुत केयरफुली वीडियो करतिलु। तो ये वीडियो को देखि नियंतु।
ଏଇଠି କପିଳାସର 1352 ପାହାଚ ଅଛି। ଆଉ ଆମେ ଏବେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବୁ। ତ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଆମେ ଏଠି ଭୋଗ ନେଇଯିବୁ। ଏବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ। ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ପାଦ ଧୋଇ ନେବୁ, ତାପରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବୁ। ତ ଏଇଠି ସେଇ ପାଦ ଧୁଆ ପାଣିରେ ଲୋକ ଗାଧଉଛନ୍ତି। ବୋଧେ କାହାର କିଛି ମାନସିକ ଥିବ ତ ସେଥିପାଇଁ ଗାଧଉଥିବେ। ଆମେ ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ 11ଟା ହେଇଗଲାଣି। ତ ଏଇଠି ଠାକୁରଙ୍କର ଭୋଗ ଲାଗିବାର ଟାଇମ୍। ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇଠି ଅଟକେଇ ଦେଲେ 10-15 ମିନିଟ୍। ତାପରେ ଆମେ ଯିବୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ। ଏବେ ଠାକୁରଙ୍କ ଭୋଗ ଲାଗି ସାରିଲା। ତ ଆମେ ଏବେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବୁ। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ କ୍ୟାମେରା ଆଲାଉ ନାହିଁ, ତ ମୁଁ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିନି ମନ୍ଦିରର।
ଏବେ ଆମେ ସବୁ ମନ୍ଦିର ବୁଲି ସାରିଲୁ ତ ଆମେ ଏବେ ଘରକୁ ବାହାରିଲୁ ଯିବାକୁ। ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ବାଏ ବାଏ।